أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo i sestre, tema mog govora je naš gospodar, naš Allah. Naša vjera Islam nama nauči da naš gospodar, on je Rabbul Alamin, to znači gospodar svih svjetova. Islam je prva religija koja predstava Bog ne samo za muslimana, nego Allah kaže on je Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. Neke druge religije, na primjer Biblija, kada priča za Boga, tamo se kaže gospodar za Bani Izrail, kao samo jedna nacija njemu pripada. Ali Islam je jedna religija koja je za cijeli svijet. I kada mi kažemo Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova, da li mi znamo koliko postoji ovo svjetova? Mi živimo na ovoj zemlji i čovjek je jedan ponizan bića od Boga. Naučnici kažu, ako mi putujemo na brzine svjetlost, na brzina svjetlosti je 186.000 km po sekunde, onda mi bi stigli do kraja svemir poslije 20 bilion godina. I čak ako bi stigli, opet ne bi našli taj kraj, zato što Kur'an kaže svemir se širi. To znači nema kraja za Božje stvorenje. I kada ovo svemir je toliko širok i velik, onda razmislite, naš gospodar, naš Allah, koliko on će imati moć i koliko njegove vrline može bude da mi ne možemo da brojimo. I zato časni Kur'an kaže za ovo tema: Kullo kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qablan tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Surat Al-Kahf, ajet 110. Reci da mora postanu tinta za riječi gospodara moga, sigurno bi mora bila istrošena prije nego što bi riječi gospodara moga bile završene. Čak i da mi donosimo još nekoliko mora nalik ovim kao pomoć. To su toliko Božje riječi, ovo Allahove kalimati. I Allah kada je stvorio ovo svemir, onda on rekao, ja sam ovo sve šta god je napravljena, to je sam napravio za čovjek. I onda na druge strane čovjek bude toliko bitan bić da Allah kaže, o čovječe, ja sam stvorio za tebe mjeseci, sunce i hrana i sve stvari što je bio potrebno za život. Allah stvorio bez naš trud. I zato Allah kaže وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. A što god je na nebesima i na zemlji, on je sve vama počinio. Ovo je poruka prema nama, svaki od nas. Allah kaže, o čovječe, šta god je na nebesima i na zemlji, Allah je sve vama počinio. U tome su sigurno znakovi za ljudi koji razmišljaju. Sve stvari služi čovječanstvu
I onda Allah traži od nas da ti treba da služiš mene. Sve stvari ja sam stvorio za tebe i tebe sam stvorio za mene. I Allah kaže, ja sam bio jedna riznica i zato poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, ovo jedan hadis kudsi, Allah kaže, kuntu kanzam makhfiyan fa aradtu an arafa fa khalaqta adama. Fa aradtu an arafa fa khalaqta adama. Allah kaže, bio sam skriveno blago, htio sam da budem spoznat, stoga sam stvorio Adama. Ako ne bi bio čovjek, onda koja bio stvorenija bi saznala za gospodara. I zato Allah kaže, ja sam stvorio čovjek da bi čovjek onda sazna za svog gospodara. Na jednom drugom hadis, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ovo isto je hadis kudsi. Hadis kudsi to znači ovo objava mimo časni Kur'ana. I to je hadis, nisu riječ od poslanika, nego Božje riječi. Tako se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem obratio. Allah kaže, o robovi moji, ja sam sebe nasilje zabranio i zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činite. O robovi moji, svi ste vi zalutali, osim onog koga ja uputim, pa tražite od mene da vas uputim. Ja ću vas uputiti. Vi ne znate svoj pravac, vi ne znate kako treba da krenete, ali ako tražite od mene, ja ću vas uputiti. Onda dalje kaže časni poslanik, Allah kaže, o robovi moji, svi ste vi gladni, osim onog koga ja nahranim, pa od mene tražite da vas nahranim. Ja ću vas nahraniti. O robovi moji, svi ste vi neodjevni, osim onoga koga ja odjenim, pa od mene tražite da vas odjenim i ja ću vas odjeniti. O robovi moji, vi danju i noću griješite, a ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od mene tražite da vas oprostim, ja ću vas oprostiti. Vidite koliko je veliki naš gospodar, ali opet on toliko nas pazi, opet on nama uputi za svaki pravac, opet on voli da nas oprosti, ali samo treba da mi tražimo njegov oprost. Onda dalje kaže, o robovi moji, vi nikada ne možete doći do onoga čime biste meni štetu nanijeli, pa da mi je nanesete, niti ikad možete doći do onoga što će mene korist donijeti, pa da mi je donesite. Ne možemo da mi donimo nikakvi korist za Boga, ne možemo da pravimo nikakva šteta za Boga. O robovi moji, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džini imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi povećali moje imanje. Njegovo kraljstvo je velika. Ne možemo da mi pomažemo njega, nego mi treba da pomažemo sebe ako činimo neka dobrodjela. O robovi moji, kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džini imali srce najgoreg grešnika, to ništa ne bi umanjili moje ovo kraljstvo. O robovi moji, kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džini stali na jedno mjesto, pa mene svoje molbe i želje uputili, te ja odvojilinu sa svačoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što ja imam. Ako svi svijet, koliko stvorenija je prošao i će doći, ako svaki od njih traži od Allah, Allah kaže, ja ću vam dati i neće smanjiti moje kraljstvo.
O robovi moji, sve zavisi od vaših dijela koja su kod mene sačuvana i prebrojana i za koje ću ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro, a neka Allahu zahvali. Ako nađe kaznu i zlo, neka ne kori nikoga osim sebe. Na ovo doba većina svijet, oni su zaboravili Boga. Šta se tiče kršćani, šta se tiče ostale religije i čak muslimani, oni misli sada Allah ne može da priča sa nekim. Oni misli Bog možda postoji, ali ne mešava sa mnom. I Bog možda postoji, ali ne on odgovori kada mi tražimo od njega. Naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rekao, kada bude ovo doba, onda Allah će poslati Imam Mahdi i običani Mesija. I on će nazvati ponovo svijet prema Boga. I on samo silnom, on nazvao cijeli svijet. I on rekao, naš Bog je živ Bog. I na ovo riječ on nazvao prema Boga i kaže kako je zaista nesretan čovjek koji još ne zna da ima jednog gospodara koji postoji, ko posjeduje moć nad svim stvarima. Naša najveća radost je u njemu, jer smo ga spoznali i svu ljepotu našli u njemu. Ovo bogatstvo je vrijedno da ga uzmete, čak i po cijenu života. Ovo je dragulji koji treba kupiti. I ako možete, budete trebali izgubiti svoje cijelo biće da ga dobite. Ovi koji ste liječni, požurite ovom vrelu, ono će vas oživjeti. To je vrelo života koja će vas spasiti. Šta treba da radim i kako da stavim ovu radosnu vijest u vaše srce, sa kojim bubnijem treba idem okolo, vičuće po ulicama da je ovo vaš gospodar, da ljudi čuju, sa kojim lijekom da izliječim uši ljudi, da budu otvoreni, da čuju. Ako pripadate Allahu, budite sigurni da će Allah doista pripadati vama. Mi vjerujemo taj gospodar koji je živ gospodar, koji je uvijek pomagao svoje poslanike. Kada mi gledamo kroz istorija, nekoliko poslanici oni su došli i svaki put Allah nije pomagao. Kako je Allah spasio Hazrat Nuh a.s. i kako je on kaznio njegov neprijatelji. Kako je Allah spasio Hazrat Ibrahim a.s. i kaznio njegov neprijatelji. I kako je Allah spasio Hazrat Yusuf a.s. i kako je Allah spasio Hazrat Musa a.s. To se pokazuje da naš gospodar, on je živ gospodar. On kada pošali svoje zaslanike, svoje poslanike, on pomaže njih, kako je on pomagao Hazrat Yunus a.s. i Hazrat Isa a.s. I najviše on pomagao naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koliko puta oni su, neprijatelji su pokušali da njega ubijaju. Od sve strane on imao neprijatelji. Dan i noću muslimani su strahovali da će nešto će biti. Ali Allah rekao, o Muhammad, Wallahu yasimuka minan nas, Allah će tebe štititi. I onda Allah ispunio svoje obećanje. Jevrije su dali otrov, Allah spasio. Kada je otišao na hijra, oni su bili samo dvojica, Hazrat Abu Bakr Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu i Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oni su dobili sklonište u jedne pećine. Neprijatelji su bili vani. Hazrat Abu Bakr gleda i čak čuje njihove govor. I onda on se brinio puno u tome.
onda časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Abu Bakar, ne briniš, mi nismo dvojca, ima treći gospodar sa nama. I kako je onda Allah spasio? I jednom isto kralj Irana, on poslao svoje neki vojnike da uhvati časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Tada Arab, ta država bila kao najslaba. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ni rekao: čekate. Onda sutra dan poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: hajde ideš, sinoć moj gospodar ubio tvoj gospodar. I onda oni su saznali. Poslije sin od taj Hasru Pervez, koji je bio kralj Irana, on bio ubijen od strane svog sina. I onda on poslao taj poruka da njegove ovi naredbe, među ostali naredbama, jedan bio da uhvati taj poslanik, ovo je ja sada poništam. Ovo je bio Božji postupak. Kada stvorenja ide dalje od Boga, Allah pošalji nekoga da opet stvorenja treba da se vrati prema Boga. Običani Mesija alejhi selam na ovo doba, on došao, on nije donio neki novi zakon i on rekao: Allah mene poslao da otklonim ovo jaz što sada nalazi među Boga i među čovječanstvom. Mi smo čitali kako Allah voli ovo stvorenje i u Kur'anu on kaže: njegov milost obuhvata sve stvari, rahmati vasijat kulla šej'in. Onda Allah postupa prema čovjek kako mi postupamo prema njega. I jedan njegov dijela je prema stvorenje. Bez obzira da li neko vernik ili nevernik, on hrani svi stvorenje. Zato kada mi učimo surat Fatiha i prvi ajet kaže: Alhamdulillahi rabbil alamin, hvala Allahu, gospodar svih svjetova. Mi ne kažemo Alhamdulillahi rabbil muslimin, mi ne kažemo Alhamdulillah rabbil araba, ne, nego Alhamdulillahi rabbil alamin. I ovo kada se kaže alamin, onda dolazi sve stvorenja, da li živa bića, neživa bića, drveća, čovjeka, sve. Ovo je jedan gospodar. Njegov gospodar, on obrati svima jednako. I drugo, on pomaže svoje prijatelji, kao sam dao nekoliko primjera od nekoliko poslanika. I ako mi postanemo njegov prijatelji, onda on postane naš prijatelj. Ovo je druga njegovo obraćanje. I treći, on kazni ti ljudi koji budu njegovi neprijatelji. Onda on postane neprijatelj za takvi ljudi, pogotovo oni koji stoji protiv Božjeg poslanika. Ali nama on dao radosni vijest. Nama on rekao: ako vi tražite da budete blizu mene, ja ću vas uputiti, ja ću prihvatiti vaš molitva. Časni Kur'an kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Možda nekad imate problem, možda vama treba Božja pomoć. Kako možemo da dobijemo Božju pomoć? Ima rješenja o tome. Allah kaže: o Muhammed, a kad te moji robovi pitaju za mene, zaista ja sam blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zovu. Zato oni treba da se odazovu meni. Ovo je sada ključ. Ako treba nama Božja pomoć, Allah kaže: vi ste isto dužni da vi
odazovete moj poziv, kada ja vama zovem da obožavate mene, kada ja vama zovem da služite čovječanstvo, vi treba da tako radite i onda ovo postane kao prijatelji. Ako jedan čovjek, on uopšte ne druži sa nekim i odjednom kada nešto je potrebno, onda kaže, zove, hajde čovječe, mene treba pomoć, on će kaže, ja tebe ne poznam, ne znam ko priča. Ali ako je iskreni prijatelj, ti zoveš dan ili noć, on kaže, eto me. I to je sada treba da bude naš odnos prema Boga. I Allah kaže, vi treba da odazovete meni i da veruju u meni da bi bili upućeni. Isto na drugom mjestu časni Kur'an kaže, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. A one koji se trudi radi nas, mi ćemo sigurno uputiti prema našim putovima. Bez trud, bez žrtvovanje nema uspjeha. Ako jedan čovjek hoće da postane profesor ili doktor ili inženjer i on samo druži sa svoje društvo, samo priča, zagubi vrijeme, ne može da uspije. On mora da trudi, on mora da čita i tek poslije toga on može da stigne. I za Allah, ako mi volimo da naš gospodar postane naš prijatelj, to mora da bude sa trud. I ako mi smo blizu njega, onda on nama spasi za svaki problem. Kaže se da jedan čovjek, ovo je priča od neki stara doba, išao na put, imao dosta bogatstva kod sebe i mislio da treba da nekome ostavimo kao emanet, da neko čuva moje bogatstvo. I mislio najbolje je da idemo kod kadija. Išao kod njega i kaže, ja idem na put, molim ti ovo čuva moj emanet i kada ću vratiti, onda ću uzeti. I kada se vratio i tražio, i on kaže, ja tebe ne poznam. Ne bi bio čudno šta da sada zagubimo sve. Išao kod kralja i pričao taj priča. Kralj kaže, ti nemaš neki dokaz, onda kako da tebe pomažem? Ali on rekao, hajde da rečimo tako, sutra ja izađem u grad, ti treba da stojiš uz put. Ja ovako, kada ja prolazim, ja ću doći kod tebe i da malo pazi da ti treba da stojiš blizu kadija. Ja ću samo nakon tebe pozdraviti, pitati kako je, šta je, onda vidjet ćemo šta se dešava. Tako je sutradan kralj radio, išao kod tom čovjekom i samo pozdravio, pitao, dugo nismo vidjeli, gdje si otišao, što ne dođeš kod mene. Kada je kralj prošao, kadija otišao kod njega, a kaže, jučer si ti nešto spomenao za neki svoj emanet, hajde reci šta je to bio. On opet pričao isto priča što je ostavio i onda on kaže, u redu, hajde dođeš, uzimaš. Zato što on vidio, ovo čovjek ima odnos sa kralom, možda ako kralj sazna da ne mene kazni i ne mu vratio, a prije odbio. I to je taj stvar, da treba da mi budemo blizu Boga i onda ne može neprijatelje da pravi šteta na nama. Kako možemo da budemo blizu Boga? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, naš gospodar se spušta svake noći do najniže neba. Kad ostane 1/3 noći, Allah kaže, ko će mene prizivati, pa da mu ja odgovorim. Ko će moliti od mene, pa da mu ja dadnem. Ko će tražiti oprost od mene, pa da mu ja oprostim. Ko će tražiti opskrbu od mene, pa da ga ja opskrbim. Ko će tražiti da mu otklonim teškoće, pa mu ja otklonim. Svemogući Allah nastavlja tako govoriti sve do zore.
I onda ako mi postanemo Božji prijatelji, onda on postane naš prijatelj. I onda naši neprijatelji postanu Božji neprijatelji. Hazrat Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svemogući Allah kaže, kogod je neprijatelj mog prijatelja, ja mu najavljam rat. Moj rob može biti blizak meni kroz stvari koje ja volim i koje sam ja učinio obavezujućim za njega. Obavljanjem nafila moj rob dolazi tako blizu mene da ga ja počnem voljeti. Nafil namaz to znači kada mi ispunimo farz namaz, ovo obavezni namaz, i mimo toga kada klanjamo nafil namaz, onda Allah kaže taj rob bude blizu mene. Kad ga ja učinim mojim prijateljima, ja predstavljam njegove uši kojim sluša, njegove oči kojim gleda, njegove ruke kojim drži i njegove stope kojim hoda. To znači ja ispunivam sve što on želi. Onda naš kretanje, Allah kaže, ako je jedan vjernik i kada on hoda, to isto kao Bog hoda. Kada on uhvati nešto, kao Bog uhvati. Ovo je veliki stvar. Gdje mi jedna najponizna bića, a gdje je naš gospodar koji je uzvišeni. Ali Allah kaže da vi možemo da budemo blizu njega. Neki ljudi misli Bog je daleko, ali on je blizu. On može da bude daleko ako mi njega ne obožavamo. Časni Kur'an kaže وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, i mi smo njemu bliži od žile kucavice. Božje atributa su bez kraja. U hadisu postoji negdje 99 njegovih imena koje su odnosi sa čovjekom, ali ima njegovi atributi bez kraja. U časni Kur'an Allah kaže kulla yawmin huwa fi shan, svakog časa on je u novom slavom. Allah je toliko milostiv da on pošalje svoje poslanike prema svaki narod. Zato Allah kaže wa im min ummatin illa khala fiha nazir, a nije bila naroda kojem nije bio poslan onaj koji upozorava. Iako mi želimo da Allah sluša naš molitva, ako mi želimo da mi budemo blizu njega, onda treba da slijedimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an kaže Kul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Reci, ja sam samo čovjek kao i vi. Meni je objavljeno da je vaš gospodar samo jedan Bog. Zato onaj ko želi susret sa gospodarom svojim, neka čini dobro djela. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao do Boga i poslanik kaže, ja sam isto čovjek kao ste vi, ali ja sam bio blizu Boga, i onda ako vi hoćete, ja sam primjer, ja sam čovjek, slijedite mene i radite dobro djela, onda vi ćete biti blizu Boga. I neka nikog ne pridružujete u obožavanju gospodara svoga. Mi ne možemo da vidimo Boga sa ovo fizički oči,
Ali mi možemo da vidimo naš Gospodar sa srce, oko od srce. I ovo je način i mi možemo da slušamo njegov govor sa duhovni način. I ovo možemo da dobimo kroz spominanje Allaha, koja se na druge riječima se kaže zikre Allahi. Allah kaže vahva ma'akum ena ma kuntum, i on je sa vama gdje god da ste. Ne smijemo da mislimo da mi smo sami. Allah kaže gdje god ste, on je tamo. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, isto časni Kur'an kaže, za svaki čovjek Allah naredi dva maleka, jedan na desne strane i jedan na lijeve strane. I kada čovjek radi dobro djela, taj malek što je na desne strani on bilježi. Kada radi loša djela, onda onaj koji je na lijeve strani on piše. I zato Allah kada je nas stvorio, on stvorio za jedan svrh, i svrh je da mi postanemo njegovi robovi, da mi obožavamo njega. I Allah kaže Allahu nuru samavati wal ard, Allah je svjetlo nebesa i zemlje. Običani Mesija alejhi selam kaže Bog je svjetlo nebesa i zemlje, znači svako svjetlo koja se vidi, bilo ono visoko ili nisko, bilo da ono pripada dušama ili se odnosilo na tijela, ili bilo da je lično svjetlo ili da samo izgleda, bilo ono skriveno ili očito, bilo da je ono unutar uma ili dolazi sa vana, dar je njegove milost. Ovo je Božja milost što on nama dadne. Jedna može bude ovo duhovna svetlost i ovo fizički svetlost. Bilo koja vrsta, on kaže ovo je Božji dar. Ovo je znak koji pokazuje da blagodati Gospodara svih svjetova obuhvataju svaki stvar i niko nije liješen njegovog dara. On je izvor svih blagodati i glavni razlog za sve svjetlosti. Njegovo biće je potpora sve miru i otočište svega, visokog i niskog. On je taj koji je sve izveo iz mraka, ništavila je i stvorio svaku stvar. Onda za tavhid ima većina ljudi, oni misli da mi vjerujemo na Božju jedinstvenost, Božji tavhid. Ali mimo toga oni za neki drugi stvari isto nosi sa sobom i to se pokazuje da njihovo vjerovanje nije kako treba. Običani Mesija alejhi selam on kaže zbog tavhid, kaže tavhid, Božje jedinstvo ne znači da svojim jezikom jednostavno izgovarate la ilaha illallah, a nema drugog Boga osim Allaha, a onda u svom srcu skrivate stotine idola. Svaka osoba koja se naklanja svojim vlastitom planovima, svom lukavstvu i prevari, kao što treba da se naklanja Bogu, ili uvisi u drugoj osobi kao što treba da ovisi jedino u Bogu, ili poštuju svoj ego kako treba da poštuju jedino Boga. U svim takvim stanijama on je u Allahovom očima obožavalac idola. Ovo vrlo je bitan stvar da mi treba da mislimo da kada vjerujemo Božju jedinstvenost, onda to bude iskren način. Idoli nisu samo, dalje on kaže, idoli nisu samo nešto napravljeno od zlata, srebra, bakra ili kamenja. Zapravo
svaka stvar, svaka riječ ili dijela kojom se odaje takvu poštovanje, na primjer neki ljudi misli da samo ovo čovjek mene može da pomaže, a onda to je širk. Samo Allah može da pomaže. Zato on kaže takvo poštovanje na kakvo na kraju jedino svemogući Allah ima pravo i dođe u Allahovim očima. Zapamtite da istinsko Božje jedinstvo koje Bog od nas traži da potvrdimo i u kojem ovisi spas jeste da vjerujemo kako je Bog u svom biću neovisan u bilo kome drugom, bilo da je to idol ili ljudsko biće ili sunce ili mjesec ili vlastiti ego ili nečije plan ili prevara i lukavstvo. Isto tako ne treba da mislimo u bilo kome kako posjeduje moć u proturječi njemu, niti da prihvatimo bilo koga kao hranitelji, niti da za bilo koga smatramo kako daje čast ili poniženje, niti da bilo koga smatramo pomagačim ili braniteljima. I također trebamo svoju ljubav i svoje obožavanje, svoju poniznost i svoje nade i strah ograničiti na njega. Ovo je sada bit tavhida. Na kraju ja još čitam jedan dio do običajni Mesija alaih salam i kako on nama pozove prema naš gospodar. On kaže: o poslušni, slušajte šta Bog želi od vas, samo da postanete njegovi. Ne pridružujete mu nikoga, ni na nebu, ni na zemlji. Naš Bog je on koji živi sada kao što je živio prije. On govori sada kao što je govorio prije. Ima ovo vjerovanje među muslimanima da sada nema više Božje objava, ali Božja objava šta se tiče šerijat, šta se tiče zakon, nema više novi zakon, nema više novi šerijat. Časni Kur'an je zadnji Božja knjiga, ali mimo časni Kur'an može da bude objava. Prije časni poslanik, majka od Musa alaih salam dobila objava, majka od Isa alaih salam dobila objava, sledbenik od Isusa, Isa alaih salam, oni su dobili objava. To se potvrdi časni Kur'an. I u Kur'an se isto kaže, pravi vjernici, oni će dobiti Božja objava, Allah će poslati Malik. I onda ovo je potpuno pogrešno vjerovanje da uopšte nema bilo kakva vrsta objava među muslimanima. Zato što onda mi lešimo. Kako može da narod od Musa, narod od Isa, oni bi imali objava, a najbolji umat od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postane liješen. I onda tako, ako mi vjerujemo, onda to znači Bog više nije živ, zato što on ne može da pričati. Onda njegovi neki atributa nema u funkcije. Zato običajni Mesija alaih salam kaže, on govori sada kao što je govorio prije. I on sluša sada kao što je prije slušao. Neosnovno je mišljenje da u ovo doba on sluša, ali da ne govori. Doista on sluša i on govori. Svi njegovi atributi su vječni, bez početka i bez kraja. Nijedan od njegovih atributa nije ukinut i nikada neće biti. Ovo je Božji atribut, da on govori. On je jedan, bez partnera, koji nema ni sina, ni žene. Njemu nije potrebno sin, nije potrebno žena. On je jedinstven. Ne postoji niko sličan njemu, ne postoji niko kao on sa svojim atributima. I ni jedna njegova moć se ne smanjuje. On je blizu, a ipak je daleko. On je daleko,
a ipak je blizu. Ako smo vjernici, on je blizu nas. Ako je čovjek grešnik, on je daleko od njega, zato što Bog je čist. On ne može da bude saprljiva osoba. Zato on kaže, on je daleko, a ipak je blizu. On je iznad svega. Ali mi ne možemo reći da je neko drugi ispod njega. On je na aršu, nebu, ali se ne može reći da on nije na zemlji. On je sveokupnost, svi završeni atributa i on je manifestacija svega što je hvale vrijedno. On je glavno vrelo sve dobrote, sve moći na okupljenje u njemu. On je izvor svih blagoslova i onaj kome će se sve stvari na kraju vratiti. Sve stvari onda njemu se vratiti, mi ćemo njemu vratiti. On je gospodar svakog kraljestva i on je opotpunjen u svakoj završenosti. On je bez ikakvih mana i slabosti i on je poseban u činjenici da sva zemaljska i nebetska bića trebaju samo njega obožavati. Kada sve stvari završi ovo svoj svrh, onda koliko je čovjek nesretan ako Allah, kako Allah kaže, on počinio sve stvari za nas. Sve mir služi nama. I ovdje je on nama dao, sve nama je potrebno. Ali ako životinja završi svoju dužnost i čovjek koji je najbolje Božje stvorenje, on ne završi svoju dužnost, on je nesretan. Zato kao umatočasni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao sledbenik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam i na ovo doba, kako smo prihvatili imamovog doba, onda treba da završimo jedna reforma u nama. To znači naš svaki dan bude bolji od prethodni dan. Svaki dan treba da mi putujemo prema naš gospodar. I ako mi krenemo, on će držiti nas, on će spasiti nas. Ali prvi korak svakako treba da mi pravimo. Ako mi ne krenemo, nema njegov pomoć. I zato, ako smo slabi, sa njegov pomoć, mi možemo da budemo blizu njega. I on može da drži nas, da prihvati naš molitva. Neka Allah tako čini, da on nama pomaže, da naš vjerovanje da Bog postoji ne bude samo riječ, nego to se vidi kroz naš djela, to se vidi kroz naš trud i da on bude blizu nas. I kao on bio blizu časni poslanik sallallahu alaihi wasallam na neki malo nivo, da mi budemo blizu njega i on bude blizu nas. Neka Allah tako čini. Jazakumullah.